Meghalaya Post.news. UMLA Kamauti constituency ba chas mangal mataksi luang bakum UMLA Kamauti barwat baro ke MLA NPP nerboy kidap dagaman sim jong jingkemen ba menteri rang ba kajela ukon rat ke sama ulai bah ya ba sesestun ban longkum menteri sarkar nari boy string habai keren siki nong tho khobor mataksi hadin ke jipu borom ke NPP riboy ya ba sesestun kum menteri sarkar ba chas mangal long kane ke jing ai bah menteri rang ba kajela ya ba sesestun ban longkum menteri sarkar kalong sisya ke jimentoy nak bentak pai ba ka temri boy haki santli konsensi ulong ru omdai tamu bal kemen banyo menteri sarkar nari boy Henry ki MLA NPP nadu ba daman bai lamare u Dr. Celestin Lendo kidon keju ke jingseu banyak kemen lem rengkat kinong ilam ke NPP nari boy banyo menteri sarkar nari boy kalong ba unpej ya ke action jong ki pai ba ka riboy district ba ha ke jelai berkowe jing kemen ke bakrau hadu kata-kata nak benta jong ka temri boy barok kowe but i baru pikir bahwa la asnem steng ni ngimdan minister hagane ketam ke bamenta ngidan sant lagi konsensi but ipen pau ngakum wei naki nongmi kman ngapen pau gejing sokeman ke bakrau but mendai tang manga ngakali yang jong MLA nan musling Dr. Sileng do ibedon lang gini gisngi i ba daman ba lamare iben pau susah ke sukuman ke bakrau alor ba ucik nesta jongi ula shim ya kene ke sinjam ban aiben talem ba weni ke MLA jongi undan ke kabinet kani ke jingdan ke jong u wei u MLA hapo ke kabinet kalalong susah kan long susah ke jingkerku amtang nak amtang temri boy hindai ngangai bakalong ke jigur pun amtang state brok boy kena kalian ke jonga ngapen policy sifat ke jing sokman ba kedong ri boy brok boy ke belah yar ke badan hadu santli ki konstitusi kumul ongipi iyo menta way minister cabinet minister hakani ke kenti ke pemerintah Meghalaya Post.news.